voin news sang te kan en hawanga ti chuan hei masabera chuan arim chakma dan ka bo chelo ti ania tin dot le hanin MPSC chairman bang turin an phut ti te ngai dam dil turin CM an phut ti te ani bok ani engpo ni se hei kan chirma saberanga tunla chu in thana nai deuh boka enge mone uneu hi atam khop mai ti chuan arim chakma hi in soi fia tura ati ani kha kan lo hre ome engpo ni se tuna hianin hei thuaron nei dona enge heta henaron soi in siar tiang Assembly Speaker Lelbi Examan MLA le Chakma Autonomous District Council CADC Chief Executive Member CEM ani kopawanga MLA atanga ban ani lo chantur in soi fia tura ati tuichong bil tu MLA Rasik Mohan Chakma chuan dan bo chiat na anei lo thu asoi zona changin Rasik Mohan Chakma chuan dan ambo chiat lo thu asoya dan bo che ila chuan kabang da itwang phetia mol pho taka om kher hi ka du big lo ma se danin min phal sak miwa wangin kabang lo danin min phal sak na ti to ni mo danin min phal sak na ban kher ngai ka ti lo ati Rasik Mohan Chakma chuan in soi fia tura ti ni ma se ala in soi fia lo thule in soi fia tura anti hun atop nia in soi fia tur thu asoi khai top atop huna kher khan in soi fia tum din ani chu tarlan to angin Assembly Speaker Lelbi Exama chuan tuichong bil tu MLA Rasik Mohan Chakma chu MLA atanga ban ani lo chan tur soi fia turin March ni somni pathum kumsang ni somni pali khan a hriat tira Assembly Speaker hian Chakma Autonomous District Council CADC MDC Doimoi ti turmi Doimoi daveng Chakma ne na tangin complain hadon thu Rasik Mohan Chakma hriat tira CADC Chief Executive Member ni chunga MLA inireng hi dan bo chiat na ani lo thu dan bo chiat na ani thu aron thlena dan angin MLA atanga ban thei inia ati Rasik Mohan Chakma hi the Mizoram State Legislature Member Removal of Disqualification Amendment Act 2006 manga MLA atanga ban ani lo chantur April ni som panga kum sang ni som ni pali ma soi fia tura ti ani voin ni hi April ni som ania ninga chung hun alo mani engpo ni se dan bo chia ila chuan kabang da itwang hetiam mol pho takom ker hi ka du big lo ma se danin min phal sak miu awangin kabang lo dan min phal sak na ban kher ngai ka tilo aron tia engpo ni se dan tran chan nei thaveu tura ngai la ani lem lawa heti phal kania phal ni loilang chon hausa ka thunang ti ang chi lek hi chu thil thupui thu takla taka hanlak tham khanin ka hrelowa amaro chu esperlo karon ti fawang khan chumi section hoi chon chu tiang chuan in ziaka ti anga aron tanga mani lo chuanin standpoint hi anei thatok lo anga angai thei viawin karing engponi se dot len kaltaila MPSC chairman bang turin an phut tinia MZP chuan vo in ni som thali kumsani somni pali hian Aizo Press Club press conference na in Mizoram Public Service Commission MPSC in February ni khat kumsani somni palia result ati chuatak combined competitive examination kalpui dana thil fel tok lo le chui chian ngai thil awm ngeya a hriat thu soinanin hemi chungchang hi March ni sari kumsani somni pali khan thu chua siam aloni to Mizorama na sang le zaum tak latu MPSC chunga hetiang thil hriat tur awm hi MZP chuan poi ati tak zetani ante MZP hroi tu ta chuan MPSC chuan an thil ti dik lo hi soimam tumle evaluator te ti swala an punia soin anmoa la sela MPSC zaumna humhim ani zel theinan te zirlai na zong mekten anrin na an nga zel theinan MPSC chairman chu tunkar chu ngei hian bang se kan du tin an ngen na in omzia anei lo chuan MPSC chairman ban ani ngei theinan atul anga ma an lak tur thu han soi
MZP soidang te Mizorama na sang le zom tak tak lakna MPSC in akal pui thin thalai na zong mek te po in an ring tok le thin ani chu wangin MZP po in engemaw soi om chang po in a ming chiat mai lo nan a thlop tla thin chuti lain combined competitive examination kalpui nung bera thil dik tok lova malak na om ngein MZP chona ria angai thu tak le ni mains exam paper thren khata correcting fluid te man ni in mark pek to sa thai chiat na le mark ti dang lam na nu ma thanem taka om hei hi mun ni khat mai ni lovin mun tam taka om ani khai hetlai chu va serious ang reng ve combined competitive exam hi beitun tam thai maya ma ni to ka in ring tok ve tak tak te po tling lo anom thina tin soine no hi tam eng po ni se kan comment du alawang MPSC hian heng answer paper te hi tun ma zonga RTI Act manga deal chu anrem ti thin line kumina chuan anrem ti tatlat lo anrem ti tatlo thut anua certified copy pe chuak lovin inspection without photograph an pele an phalle norna awangin anua phone a thlak an phalle chawani MPSC hian an thil ti dik tok lo awangin lo an nei awang aniem ti zona om pha hialani hemi chung changa hianin court case te pokha oma enge hemi tuna MPSC exam combined competitive exam be te ngei zinga mi hian case file chu high court a ngai tu me kani bokani tuna aboina tho anon zia thawang kianin atling lo kha enge tlin lo chan enge a marks tu tiang kha tiang paper details kha thridua amaro chu MPSC lampang hian phal tlat lo meya hei hi thilmak veang reng tak chu ni engponi se kan share som jelang MPSC noya hetiang sul nu mak tak tak le soi neu om hi MZP chuan poi ati tak zet exam be tu mi then khat te chunga thil thleng ang hi midang chunga thleng to lo se MZP chuan adu exam be tu lung oilo na nei te andon son dana po arin enfia angai hlein MZP chuan a shebokani MPSC in heng thil dik lo le fel lo siam that tuma mala te hi tlin lo wanga riluna thil ti ang leka an chua fo mai dik lo thei lo tiswal ngai lo le soisel thiang lo anga anin chal chunga case an nei fo te hi iden fia se MZP chuan adu bokani ti in an zia kani engponi se hemi chung chang hi thil serious takania tuna ZP manon sarkara MPSC thuam thatan niang chuti khati ti oma chuta chuan chuti lai mekin hetiang hian thil aron rileta apoi khop mai hei chu a concern department emo changtum minister te po hi adin rol angai viau win ka ria ani lo chuan thalai te hian MPSC hi an ring zo lo laklo ang ti te po lo ma hei thon thuan soyang deuh mo dot soi shat deuh pakhat oma ma se thudik aron soi chuna khan an oi sak le du lo ti khan ya chu wang chuanin MPSC hetiang chung chang henan ming chhia ani chuan nakina diktakin thil ti po ni se rin an har to mai thei chu wang chuanin hei hi chu thil serious takani arang lama malak chi niang ti chuan hei ngai dam dil turin CM an phut ti heron omleta Mizo National Youth Front MNYF chuan voin ni som thali kumsani somni pali hian azo press club press conference nain chief minister lal do ma chu athu soi thina wanga sarkar athok laka ngaidam dil turin an phut tile tamau mai eng chungchang tak niang mo MNYF president Zodin Puya chon chief minister lal do man Silonga azinna Mizoram sarkar hathok te chu ache thei ang bera po in polang te association ang te a department pum ang te a voina hian min dolet an tum me kani a big takin police department a chu aw me kani tia a soi thu soin makkan ti hle he thil hi thudik lo manga sarkar na thokte puchian na ani nge ya kan hriata wangle a thu soi hi Mizoram sarkar na thok zong te maiti baltu ani awangin April ni som pariat kumsang ni som ni pali ninga ni ma ngei Mizoram sarkar na thok te chunga ngai dam dil turin chief minister hi kan phut ani anti
hun reilo te chief minister ani chungin leldu aman Mizoram sarkar na tokte diriam zongin thu asoi nem to hle ti soin zodin pui chun assembly budget session nei zo ta ka po khan hei chu kan thia theu kha assembly budget session nei zo ta ka po khan Mizoram police te chu na sataka diriamin Mizoram mi pui ma Mizoram police te chu thlamon pui tlak an ni lo thu war takin asoi to ti in ramshoi tulu berin anathok te rilru ti nual thei zonga thu asoi fo mei chu Mizoram sarkar in relbol na konga ngong thalo anayang ti an hlau thu an soi hei hi chu asoi chok masatu zo kha chu anom ka MNYF president chuan sarkar kal to te anglo takin leldu ama kai roi ZPM sarkar chu midang soi chhian nalama an sang fil ron le ni in nia soin Mizoram sarkar kal to zong zinga niza chunga midang soi sel na saber le ram mi pui thudik lo min shil na saber an la ni hi lo me thlathum bor chaw sarkar na an kal pui chung hian mizo thalai le zirlai te beidon na sa takin an thlena MLA in thlan pui nei ma a kunha tok tu te le thalai te ta na anin tiam na te chu an soi zu ji chho tan mek ani ati engpo ni se press conference te hil nei ti hianin MNF lampang thalai te an thu khomania engpo ni se ke chu kangai ta na chun kan tianga mani ngai dan te chu soi thiang ania mo assembly budget session chung changa kher hi chuanin session kha kan en veka kan ria an thlamon pui omlo ti kha ka soi lo ti kha puzodin opposition leader khan aron soi ni amaro chu khami aron soi non le na zo ka kha aron lar ta thunga ti chuan chumi ani awang tak chuan hei po hi enge a context hi hriat masak lo chuan ke chu vadem om tak ve han ti ngot hakangam talo tlatani achan chu heta hianin enge niang pudu ama soi china khan anon tran ta thunga ama opposition leader ina aron soi kha ron soi to lem lovin chu wang chon heta po hianin enge niang a soi an thu soi hi khonge masa zo kha department pum ang te a voina hen min dolet an tum mek ani ti ang te polang te association ang te department pum ang te ti vel hei hi athu soi pum pui hi kangai thla ani lo chuan ke chuanin enge hemi context hi chiang lo chuan ani hi han ti ngot hi angam om lo ka tia thil reng renga chuan site A oma site B omang deuh hianin hemi press conference hi chu boruak siamna pakhat ni do meya ka ngai ni amaro chu hemi MPSC chungchang ro hi chu thil serious tak ani nakin zela MPSC ya thalai ten rin an nga theinan hei chu arang lama mala ka thome pu arim chakma chungchang ro hi chu dan tranchan thatak anei chuan a soi fia mei tur angai la ani lem lova min phal niang chu phal lo ni se hausa ka thunang ti ang che vel mai mayang ani kha chuanin avelit tok vio lo in karing ti chuan khadi zong kha voin nia news langsar zual ka ti te tin political lampang thil en le theng poimo ka ti te chu nia engpo ni se khati zong kha tum video chu ni se la in ngai dan te comment section ai lo sei ve don nia